Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina atatu y'abana b'abakobwa, amazina ajyanye kandi amazina agezweho, ariko noneho amazina y'igifaransa. Tudatinze kaduhere ku mwanya wa nyuma nk'uko bisanzwe tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 dufite amazina Atuze Thierry Joline. Atuze ni izina ry'ikinyarwanda, Thierry ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umutunzi, naho Joline ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umukobwa mwiza. Atuze Thierry Joline. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho tubona amazina Sangwa Liola Arlette. Sangwa ni izina ry'ikinyarwanda, Liola ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baheburayo ryanakomoka mu gifaransa rikaba risobanuye urumuri rwanjye, naho Arlette ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Sangwa Liola Arlette. Ku mwanya wa 13 turabona amazina Uganje Sadi Brielle. Uganje ni izina ry'ikinyarwanda, Sadi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baheburayo rikaba risobanuye igikomangomakazi, naho Brielle ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umutsinzi uzwi. Uganje Sadi Brielle. Ku mwanya wa 12 dufite amazina Ikuzo Nelda Anaëlle. Ikuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Nelda ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu bwongereza rikaba risobanuye umutsinzi, naho Anaëlle ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umunyembabazi. Ikuzo Nelda Anaëlle. Kadukomereze ku mwanya wa 11 aho tubona amazina Aduhire Elvi Ayel. Aduhire ni izina ry'ikinyarwanda, Elvi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu butaliyani rikaba risobanuye inshuti y'icyubahiro, naho Ayel ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye urumuri. Aduhire Elvi Ayel. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa, amazina atatu ajyanye kandi amazina agezweho, ariko noneho amazina y'igifaransa cyangwa se afite inkomoko mu gifaransa. Ku mwanya wa 10 dufite amazina Ineza Albi na Eva. Ineza ni izina ry'ikinyarwanda, Albi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini ryanakomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umucyo, naho na Eva ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baheburayo rikaba risobanuye itangiriro rishya. Ineza Albi na Eva. Ku mwanya wa 9 turabona amazina Nezerwa Faye Esme. Nezerwa ni izina ry'ikinyarwanda, Faye ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baratini rikaba risobanuye ubudahemuka, naho Esme ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umukundwa. Nezerwa Faye Esme. Dukomereje ku mwanya wa 8 turabona amazina Utuje Zeri Abigail. Utuje ni izina ry'ikinyarwanda, Zeri ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru, naho Abigail ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baheburayo rikaba risobanuye umunezero wa data. Utuje Zeri Abigail. Dukomereje ku mwanya wa 7 aho tubona amazina Gashami Franny Maera. Gashami ni izina ry'ikinyarwanda, Franny ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu cyongereza rikaba risobanuye ubohotse cyangwa se ubohowe, naho Maera ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ku izina Maëlle rikaba risobanuye igikomangomakazi ryanasobanura intwari. Gashami Franny Maera. Ku mwanya wa 6 turabona amazina Gwiza Mugisha Armel. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Mugisha ni izina ry'ikinyarwanda,
Armelle ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye umutsinzi cyangwa se umurwanyi. Gwiza Mugisha Armelle. Ku mwanya wa gatanu turabona amazina Mizero Faye Emily. Mizero ni izina ry'ikinyarwanda, Faye ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baratini rikaba risobanuye ubudahemuka, naho Emily ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye indashyikirwa cyangwa se umunyembaraga. Mizero Faye Emily. Ku mwanya wa kane ku rutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa, amazina atatu ajyanye kandi amazina agezweho, ariko noneho amazina afite inkomoko mu gifaransa. Ku mwanya wa kane turabona amazina Ijuru Rivi Aviere. Ijuru ni izina ry'ikinyarwanda, Rivi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini ryanakomoka mu gifaransa, rishobora no gukomoka mu cyongereza rikaba risobanuye umutuzo, naho Aviere ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka mu baheburayo rikaba risobanuye ngo Uwiteka ni data. Ijuru Rivi Aviere. Ku mwanya wa gatatu dufite amazina Aganze Lilu Maylise. Aganze ni izina ry'ikinyarwanda, Lilu ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye ururabo rwa lili rushushanya ubwiza, naho Maylise ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa rikaba risobanuye igikomangomakazi. Aganze Lilu Maylise. Ku mwanya wa kabiri dufite amazina Igabe Mucyo Flavie. Igabe ni izina ry'ikinyarwanda, Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Flavie ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani ryanakomoka mu gifaransa rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite umutima ukomeye. Igabe Mucyo Flavie. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu, urutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa kandi amazina agezweho, amazina atatu ajyanye ariko noneho amazina afite inkomoko mu gifaransa. Ku mwanya wa mbere turabona amazina Kundwa Rihanna Chloe. Kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, Rihanna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu gifaransa ryanakomoka muri Espagne rikaba risobanuye ngo Imana yasubije, naho Chloe ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki ryanakomoka mu gifaransa rikaba risobanuye indabo. Kundwa Rihanna Chloe. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.